In the Bankulu. Konzisa abathatha semini sebebhatshelwa umva kwekungaba khona lapha ekhaya ngosimbusisa. Ngicela ungiphe incwadi yamaRoma 12 isahluko sakhona sika9. Leli ilanga siya ekhaya lethu okhongola. Sihamba nensizwa sihlala nazo lapha ekhaya ezisebenza nazo. Bashumayeli namaphoyisa. Uma siqale singena entabeni zasophongolo. Ngiyabuka ke indawo zabantu ngiyabuka. Abafuthi baxoxa nabaxoxa ezinye ngapha ngemuva. Angazi noma khona wangizwa noma wangizwa udrive wekhuluma. Ngithi mina abantu ave bedlala ngoNkulunkulu, ave bedlala ngoShembe. Abantu bahlele endaweni ezinhle. Kodwa uShembe bamthatha bambeka lapha ecingweni. Ahlale yedwa. Bayala sikhuluma ngelo ndaba sathi sishika sikhuluma esihamba ngazo lezasemhleni indaba. Uma ngifike ngabasibingeleli yangihlelo uthi afana ubonile ukuthi uShembe waphelwa kanjani. Awu. UShembe somhleba kanjani. Mase hlale nathi njalo. Kodwa sesishile isitabelelo. Sathi Nkosi yethu makade simphambi kwakho siyacela ukuthi lapha sikhona ube khona kanye nathi. Ithi inyanga yezulu. Nina nifeni nihlabelele. Nithi niyacela ukuthi lapho nikhona ngibe khona kanye nathi. Uma nisenona nisuke nithi sengini. Yasho njalo leli nyanga yezulu. Ikhuluma lapha phambi kwethu ngoba indaba ziphelela lapha phambi kwethu. Futhi siyobuzwa ngazo. Jawabonakala omunye efuna la ethempelini ihambe ezula ekade ahambe emhlabeni. Usefuna noma linye ngoba wayethe khona la inhliziyo yakhe ibingekho la. Eyicabangela izinto zakhe, eyicabangela nezondo zakhe, eyicabangela nobuhle kwakhe. Nanjena namhlanje nje asikho sonke la. Abanye ngenzeka nje wangikhuluma nje bangayinaki indaba kaShembe engiyikhulumayo. Umuntu avezele nje ukukhuluma ekhanda lapho ekhanda elikhulu. uNkulunkulu uyaliphulisa noma ngabe mhlawumbe ikhala likhulu umuntu. Manga uNkulunkulu phambi kwaNkulunkulu ngesikhathi engesona liphulisa ikhala lomuntu libe likhulu bengaka. Ukuze ukhathale. Kanti uNkulunkulu wenza amaso ukuthi nibonane ngane, ubhashwe nibonane ngane. Ngoba njengoba silana nje asiqinile la bantwana beNkosi. Sisaphambi kwaShembe yiko. Kukhulunywa kabili athi uShembe ayimyekeni. Kukhulunywa kanye ngesikhathi nithi ngiyamlandela umuntu athi myekeni. Ushiso ukuthi yena ozogcina abe naye. Akasho ngoba ethi umuhle njalo. Ngoba sike sithweni izinto mangabe uzenzile thina sinawe sobabili angazishiyi mina wala nginenkinga yami. Izinto masizenzile thina sike sithi uma ngabe uNkulunkulu ethi try again uzozama bese uthi mina babedlala ngami. Ethethila ngaze ngiyeza ubonile uNkulunkulu. Akabonanga ukuthi awenzanga ukuyekela ukuthi ngisazohlangana naye nobabili. Ayasho njalo nyanga yezulu. Yathi ijika solijika ngani? Funa.
base Roma 12 verse 9. Uthando malungabi nakuzenzisa. Ithi le ncwadi noma nenkulumo uthando malungabi nokuzenzisa. Njengoba silapha nje sibheke uNkulunkulu oyedwa. Lithi ngelinye ilanga India kuthiwa India. Lathi anginazi ukuthi ninankinga maNazaretha. Ukuthi inkinga yenu yini? Ngoba nina njengabantu ngangaka nje munye phambi kwenu kuphela. Ababaningi munye. Ngisho nalesi zakhiwo enizenzayo. Ngabe ngivele ngingebuye esakhiweni esisodwa nesiqede. Ngiphinde leyothi bu esakhiweni esisodwa nesiqede. Kodwa ngathi ngibhashiswe yini? Ngasho ngenhliziyo ngathi le ndiyalaga ngathi ngasibhajwa umona. Ngeke ngiye mina kuzofika umuntu usibangane. Sokhohle kulo muzi wakhiwa akuwonwa lo. Akuyena lo mfundisi, akuyena lo mvangeli, akuyena lo mshumayeli. Umuzi wakhiwa iwashela. Manje kuyabona umuntu ukuthi uma singase sithi kulaphi ilunge lento bese sibanibani ayiqhenye. Phela kusho ukuthi siyokhuphula sibanibani lapha. Into ephungethe thina le. Thina into esiphungethe eMaNazaretha kakhulu esingayibiki ngisho noma uJehova esephambi kwethu ethi ngize kunina. Uloba lokubili inyawo engekho nenkomo ongazazi olothi uyayicela ezingandi. Ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukufaka ucelayo. Ngomthetho thina maNazaretha into esihlupha kakhulu engabe siyayicela uNkulunkulu ukuthi ayisuse kuthina umona. Amen. Amen. Futhi into ekufanele ngabe siyayicela thina uNkulunkulu inzondo. Thina maNazaretha sinomona sinenzondo. Iyona nto leyo esihluphayo, ikona kufa okusihluphayo okusikhungethe. Njengoba silapha nje sikhungethwe inzondo nomona, uthi umfowethu namanga. Bese ngwakhohlile. Futhi kube kuthiwa afakwe emathangeni ngabe sesaba namathange. Futhi ukuthi ukube kuthiwa inkomo ayingabe silobola ngawo ngabe. Manje amanga ikebulala umhlaba. Umhlaba ufeka ngaka nje umona nenzondo namanga. Usuku wami uyokhuluma ngamanga endaweni engafanele ukhulume nomuntu umenze abe mubi wena ufike ube muhle. Yona nesiphethe le. Kusibani banjabe zwana ngakade ngabahlukanisa kanjani? Ngoba inkinga yakho ngaphakathi kuwena enhlizweni kukhona lo lesisehlukanise esidakwena ngoba izinto okwena vele ihlukene. Ingakho nabantu ufuna bahlukane. Ithi le incwadi esifundayo uthando alungafuna kuzenzisa. Masithanda uNkulunkulu nje asingaxoxeli. Futhi akekho umuntu ophoqile njengoba sila. Akekho umuntu ogitshelisiwe. Ikisho njalo inkosi yamakhosi. Ikisho njalo inkosi yamakhosi itshelo sopolitiki. Ithi ngiyabona laba bantu njengoba belana nje. Akho bhasi nekipita lebala. Uthi futhi akho mali engayikhipha ngathi ayigibele laba bantu bezekini. Ushiso ukuthi ke osopolitiki mangabe befuna kuyohlangana beyokhankasa kuphuma imali bese kuphuma amabhasi kuthiwa zohamba yolanda abantu endaweni ethile. Lapho ekhaya silethwa uthando abantwana benkosi. Amen. Funda
kunengwe okubi. Ethi incwadi ke kufanele kusinenge okubi. Ninamathele kokulungileyo. Ithi sinamathele ezintweni ezilungileyo. Angithandane ngokuthandana kwabazalwane. Ake sithandane ngokuthandana kwamaNazaretha, abantwana benkosi. Wathi uNkulunkulu asibe munye, sibe njengobumba likaSemene. Ngakho ke ake sithandane ngothando lobuNazaretha lobungcwele. Nincintisane ngokudumisa. Sincintisane kuphela ngokudumisa. Ninganqeni ukukhuthala. Singakwenqeni ukukhuthala. Nivuthe emoyeni. Sivuthe emoyeni. Nikhonze inkosi. Sikhonze inkosi. Nijabule ninethemba. Siphinde sijabule abantwana benkosi sinethemba. Nibekezele ekuhluphekeni. Sibekezele nasekuhluphekeni. Niqinise ukukhuleka. Siyakwenza konke labantwana benkosi. Yabelani abangcwele ukudinga kwabo. Yabelani abangcwele ukudinga kwabo. Asiye lapha 20 no 21. Khona lapha. Yebo. Njalo uma ulambe isitha sakho usiphe ukudla. Uma kulamba isitha sakho usiphe ukudla. Ngamnyaka kanjani ukudla mina kusifana manje iminyanya kangaka. Ngazame ngokuchitha kwami ukudla. Ithi incwadi manje uma kulamba isitha sakho uzusiphe ukudla. Ngokuyakhombisa uNkulunkulu ukuthi uThixo akabheki njengathi. Yakasho njalo ke indaba yethu kuSamuel. Yogcona uSamuel. Wathi uNkulunkulu akafani nathi. Wathi umuntu uphela amehlo kanti uNkulunkulu ubheka inhliziyo. Mawulamba isitha sakho usiphe ukudla. Noma somile usiphuzise. Uma somile sithi ngomile usiphuzise. Ungasiphuzisa amanzi anebhidi. Mawuphuza idrink uhambe uyolanda idrink efrijini eqonsayo usinike siphuze. Ngokwenza lokhu uyakufumbela amalahle avuthayo ekhanda lakhe. Uvuthela amalahle avuthayo ekhanda lakhe. Mina ayisuke isongeso ke. Uthi ngiyamnyanya ngoba nawe uyamnyanya. uNkulunkulu akasebenzi kanjalo. Uthi thanda isitha sakho. Ngithi kini thandani izitha zenu. Uthi uNkulunkulu isitha sakho masilambile siphukudla. Uthi mangabe somile sikhelela amanzi siphuze. Usinike nanengubo zakho masingembethe. Hawu nina nike nihlule ngisho abantu behlupheka. Thathe ingubo umfithe umuntu ayiqhenya eyozishisa ezaleni. Kodwa umakhelwane wakhe engenalutho ezibona izingane zamakhelwane zidajukele athi ukuthi angiyifunda into engane yami ngiyibone la. Angithi namhlanje lamakhosikazi ethu asiganileyo khuluma la asiganileyo khuluma ngomandla. Khuluma ngala asiganileyo ukuthi ngishibona inkosikazi imbathe ingubo egqokile kade eyithanda. Thatha ngisayithandile ngoba ngiyibona egqoka usifana bani. Kusho ukuthi seyusanda nezo. Sikalo abantu abanjalo. Abantu abagale thina abanjalo. Funda ba. Unganqotshwa. Indaba, nayo indaba egcinene. Nayo indaba egcinene. Ithi unganqotshwa wokubi. Kodwa ngoba okubi ngokuhle. Unganqotshwa wokubi. Kodwa ngoba okubi ngokuhle. Uyayenza lo ndaba.
Osinami Amigego Igoaku Awagi Amina Amina Ncwadi yabaseKorinte besibili sahluka 12 verse ka 20. Ngithe ngisuke ngesaba mangabe ngilapha ekhaya. Bantwana benkosi ngazi ukuthi uThixo mhla ebuya. Uthi siwuphathe kanjani lo muzi. Bengisaba nakomhlangano. Ukuthi uNkulunkulu usothi masiqeda. Athi sonela kangakanani. Mina bengingalelo valo njengengane kade ibhala i-exam ukuthi kazi kube igama lami lizobizwa la kazi ngizophasa yini lencwadi izosho njalo baseKorinte besibili 12 verse 20 nginovalo funa mhlawumbe ekufikeni kwami hleze mhlambe ekufikeni kwaThixo nginifumane njengengikuthandayo nginifumane ningenjenga engikuthandayo. Ngenzeka abantwana benkosi athi efika umzali kade ehambile afike kufiza izitsha zonke ingane kade seziziphethe la ekhaya singikhohliwe kufa amakhabethe kwafa yonke into ufike udaka izitsha zisuke emsamo ziyophuma ngomnyango. Uma kunjalo umzali uthi befika afike kungewona lo uzawushiyayo afike kunjengento angayithandi. Nginovalo lokuthi ekufikeni kwami ngithi mangifika ngifike nje ngikuthandayo. Kuba nami ngifunyanwe inina nami mhlambe ngifunyanwe yini ngingabi njengenikuthandayo mhlambe ningamboni uThixo njengoNkulunkulu wenu. Funa kube khona inkani Funa athi efika uNkulunkulu afike abantu bephikisana
kukhona inkani phakathi komuzi wakhe nomona kukhona lesifo engakhuluma ngaso umona kukhona umona nolaka kukhona nolaka abantu bethukuthele nokuphikisana kukhona nempikiswana kungekho nalomunye abantu bephikisana nalabo kukhulunywa uyabenza ama-toilet abantu sebeyakhuluma ngoba indaba iphele ama-toilet uyabenza ama-toilet abantu bothi bazwile uyabenza abantu sebevusa impikiswano phakathi lapho noma sebehambile impikiswano kade kukhulunywa kuthiwa kuzokwenziwa into ethile uma befika ngale kuthiwa yosibani balade beyithandela loo nto banentanda abashumayeli abacela ukwakha uthango la ngoba ayikazenzeke lapha ekhaya abantu bacela isibusiso uNkulunkulu basenze lapha ekhaya abantu bafike bacela into bayenze bese beyiyeka seyibehlula kanti kuthiwa lapha ekhaya uma ucela into wathi uzoyenza uma ungasayenzi nje so izinto ezikhulekelayo lapho uNkulunkulu athi Nkosi ibusise abantu bangabe besazenza bazenze kanye emva kwaloko laba babeyiqhuba bantu bafika sebeyaphikiswa sibuswa yilawo nto lapha esontweni sinaloko kufa lapha esontweni pho sikubiki ngakho nokuhleba inkinga ekhona inhlebo uyazi umuntu okahleba azafuna nje ukuhlukanisa umuzi womuntu wemasibanibani ukhona mdadewenu omunye osebenza ePhantani ngihlale ngibona babahle ikhuluma naye abona ukuthi kumuntu bona utsheliwe ibhasopa ukhokhelwa malini ukhokhelwa malini ngale nto yenzayo nokuceba nokuceba nokukhukhumala umuntu akhukhumale ukube namhlanje njengomvakela uNgcobo sengikhohlela umsebenzi wathiwa ngizowenza la ekhaya into eseyikhona inkhukhumalo ngoba umvakela wasebuhleni engabani okutshela ngombala wasebuhleni uzongena ngaloko ezulwini ngoba ezulwini uzongena ngokwezintando kaNkulunkulu ngingafika lapha ekhaya ngingomvakela uNgcobo wasebuhleni kodwa mangingayenzi intando kaShembe kugcineni ngiyolahlwa nako akukho kunginika amagunya nokunginika amandla okungena ezulwini ngoba ngumvangeli wasebuhleni kodwa ngiyongena ezulwini ngoba ngenza intando kaShembe akithi ngeke ukubona lokho badotshwa ufika abanimeza kwena khokho umuntu anginike into noma enginike ukudla aza kunike ekuvaliwe ngoba ekuhlonipha sengahlonipha enhlonipha uShembe awukuphathe kabi uShembe ukodwa uzonikwa nikuvale kuhle indoda la ekhaya eyayithi mina akulandelwa izinqa kunamlandelwa abantu yaphuma yodwa basala abantu ngoba belandela uShembe nawe namhlanje mawusabona abantu bethi vosho ungacabanga ukuthi benzela wena njengoNgcobo kodwa abantu benzela uShembe omkhonza baze basha abantu balekhaya bathi wena usiphathele kahle umuzi kaNkulunkulu uyazi baba into eyenziwa abantu bakho Shembe bangihlangana nomuntu ungathi uyebuhleni mangithi ngiyakhona ngithathaza zongibeka lebuhleni bange ngathi haya ngiye ebuhleni avela ngishiye ngithwele lolo sizi Nkosi yamabhosi bange ngathi nje abuza athi uyaphi uyebuhleni ngikhange ekhaya vele dumisa imoto yami kodwa bange ngathi ngiyebuhleni ungithathaza zongibeka la ngoba abantu bangithika ngila ngoba uShembe wathi angizeni amen ngilapha ekhaya abantwana benkosi wathi uNkulunkulu ngila amen
Sikushuyezwayo awiphane abasindisile abaningi awisane unisindise ungazoni izinto zabantu ukuthi ungathathi into embi umuntu akayizwanga uyomtshela yona ngeke ngithi inkosi yakithi emaqadini ithi ngelanga khona wakwathola ilanga phansi kwakuyiphephilanga inesithombe senkosi ekhwathela seyiziyabhotshoswa amehlo siwe konke le mahlweni sakopolodwa la emehlweni wase sesithatha lo muntu leliphephe selivuthulula inhlabathi elivuthulula waselisonga esalamba senkosini endala ekhwathela uzoyikhombisa buka ndaba ezitha leliphepha ngilithole ngale emahlathini noma endleleni la ngilithole khona buka nenkosi ukuthi bakwenze njalo yase seyithi inkosi yangiphatha kabi le nto yase seyibuzekela ukuthi awusho bawucabanga ubani ozengaphatheka kabi nalomuntu obhokose isithombe samaskipha amehlo nawe nosithathe wasiletha kimi futhi hayi ndabezitha imina ngisithathe ngasilethe enkosini uyithathelani pho izinto angazwanga umuntu uyidilivise kwakhe ungeke ukhokhelwe lutho kungani uthatha into uthatha indaba ufika ungqongqoze ukhuleke uzwe nempilo ukuthi uyaphila kanti uzobona umuntu uzombulalela ekhaya kodwa uyakholwa uthi yayithi inyanga yezulu verse 26 abafundisi bathi noma ngcwele kimi ngoba Jehova ngcwele ninahlukanisile nabanye abantu uze nibabanga uhlukanisiwe mawunje ukwazi kwami yokulalela umuntu ekhaya wewe bantwana benkosi uNkulunkulu esiphambi kwakhe Amen. lo uNkulunkulu esiphambi kwakhe isimangaliso sikathi Amen. kukhona ingane la ehamba izolo ingeyakwaNdlovu izalo uPastor Ndlovu ingane kwaMfukeni lengane iqashe insizwa kaMeyiwa uMnazaretha khona insizwe eThawa lapha kulomdlalo ekuthiwa isitha khumbula ngekhathini eziphambili engathi yayiphoyisa waqasha yona ke lo mama unenkampani yoEtha uma iqasha lensizwa seyithi lensizwa cha ngibongile mama ngisazoye ngihambe ngiyobonga uNkulunkulu ebuhleni ngiyosibongela ukuthi ngisengutholile umsebenzi lentokazi izalwa emzini wakubo osindisiwe basindisiwe nayo futhi isindisiwe ithi indaba kaShembe bengayibali ngisho emabhukwini futhi ngayifuni ngafuna ukuzwa yase seyiqasha uMnazaretha ngephutha kanti seyiyabuyiswa lethwa la ithi ngase ngithi ake ngimuphelezele lo muntu ke ngiyobona le ndaba yasebuhleni kodwa hayi ngoba ngiyokushela ithi ngiyobona le gama lekuthiwa kusebuhleni ithi lensizwa lentokazi ithi ngihambile ngihamba nayo uMeyiwa bathi uzofika la ngibona ngoMeyiwa mina ezothi manje na emvangeli kukhona umuntu
kukhona usomabhizinisi la ucela ukubona. Hayi ngasethi ngoba nabo lapha endlini kubhizi futhi kugcwele akuhlaleni impahla zenu njalo. Impahla zenu njalo abantu mabezozibheka ake ngicela. Abantu mabezozibheka bafike bangayitholi kanti nihleli nasemadokodweni. Into ofuna zisebenzisa ingubo niyazendlala niyazelela. La kusebusika ake ngicela. Kuyothi ngesonto kuvala umhlangano bese neyibuyisa. Sebehambile abantu nisibuyise komsombuluko. Senze lapha ngoba usaba ukuthi uzongena nazo kanjani ekhaya. Kanti sekuvele kulotshiwe ukuthi untshontshiwe. Baningi njena abantshontshile la. Ngoba lezingubo khona abantu abangazange bavunule. Ngenxa yokuthi imvunulo yabo ikuwe. Khona abafike la benempahla zabo nengubo bahambe begqoka ingubo eyodwa. Amasonto amane ingubo zabo zihleli nawe. Ngikubonile nje sojabula sinikeza ibusiso lapha bekanikezo wena bekunikeza abantu abaphathe kahle umhlangano. Amen. Ngizwile nje senishaya igcwele sokhohliwe ukuthi ushaya igcwele ngempahla zabantu zisekwakho. Ake ngikutsheleke bengashiyo kuwe. Abantu abebusiswa abayiphathe kahle umhlangano kaNkulunkulu bangayithathi impahla zabantu. Yilabo bantu ade bebusiswa uNkulunkulu isibusiso sizosiphinda kathathu. Ubebusisa abantu abenze kahle. Futhi ubengababusisa abantu abageza amadokoda abantu. uNkulunkulu akakwazi ukwenza lokho. Futhi ubengabusisi wena othola imali yomuntu wabothi eyakho. Futhi uNkulunkulu ubengabusisi wena osewunocingo namhlanje kubiza kuthiwa yini? I-iPhone. So ne-iPhone wena kadilo bhala. Uthi inkosi ikusizile. uNkulunkulu ungizwile kulokho. uNkulunkulu ungizwile ngithandaze kahle. Ngithandaza uNkulunkulu azongibuyisa ne-iPhone. Kanti mntakababa kuyibothatha ubhobhobho wakho wayikhalela athi qe waba ngumsindo bozosithola lesibusiso esikisho uNkulunkulu. Ngoba wena wakamnayo imali yokuthenga i-iPhone. Buyisela le-iPhone usalindele. Buyisa le-iPhone yalo wasisi wayithatha. Uthi kwafika banethi izulu kwashaya isikhotho. Uthi ngasho Nkosi yami kodwa ngiyapha. Uthi hayi bangincenga abanye bathi hayi inkulu into ozoyibona. Asambe yabo nje akwenzala njena nje inkulu into oyithola phambili. Ithi ngahamba. Ithi ngagibela uthi sifike ekuseni la ngeSabatha. Uthi safika inkonzo iphethe inkosi yabaqala. Bayekhona ngesonto lokuvala. Uthi indaba ezitha wakhuluma naye. Uthi yonke into oyikhuluma naye. Uthi yavala inkonzo yasekuseni. Uthi kwaphinde kwaba inkonzo yasemini. Kwaphinde kwaba ubaba. Uthi wahlala kuye. Ngithemba ngithi ngiyabika ezulwini ukuthi uthe baba bokhuluma kade ukhuluma naye. Uthi vele. Akakazi ngetheni. Uthi vele ngisokhuluma naye. Kanti ubani kunye ngikhuluma naye ngoba ngisokhuluma naye phela. Ithi le ntokazi. Hayibe. Ithi kodwa ngeke ngicabanga Nkosi yami. Ngoba ngishize indlu yami inhle kangaka nombhedo wami muhle. Zonke izinto zami zimkala. Yini le edala kuzohamba ngenyanga? Into kodwa ngambile ngenyanga ngangahlanzo. Ithi nalabantu bathi kusesontweni kodwa ngibona sihleli phansi kweyihlala. Ngithi ngiyaqalaza sihleli phansi kweyihlala kodwa kuthiwa kusesontweni. Ithi ke le ntokazi cha sihamba siyolala noma silala yolala edokodweni.
ngithi ngiyabheka Nkosi yami kodwa kwenzenjani ithi ke lentokazi wase sesiyolala ke ayisekusa ithi makusa ngalesikhathi elimemeza kaSudube athi akuyosetshenzwa ithi mina ngizake ngizwe ukumemeza umuntu ngeke ngicilongo ekhaya ithi mina wakhala icilongo ikwaze sethiwa kuvuke ithi nami ngathatha sami isikhwama ngihambe ngixosha nabanye bexosha ngala ithi ngathi ngisaqosha ithi mina ikhuluma nje lephele ithi ubabami nomamami ithi bashona ngokulandelana inyanga ezisithupha bavula inyanga ezisithupha bashona omunye itabisena senababa ithi kodwa yathi mayikosha ithi lapha ngasenhla wasesekuqhamuka kuyise wathi Musa unomusa lo elinye uDebra eyakwandlovu iganele kaMfukeni uthi wasesekuqhamuka ubaba wathi awuMusa mntanami kade ngakudinga uJuzi yayisindiswe lensizwa kusasindisiwe namanje ithi kade ngakudinga ukuthi mntanami uze lapha uzongilungisela amacalami kanye nawakho ithi ngiyawabona abawakho ayothathwa yimina ngoba imfundiso yami yonke le ngakufundisa yona leyo kushindo ithi uthi ngifike ngabuzwa ngani ukuthi igama kalishitshela lase ngibizwa ngopastor Ndlovu nje ithi mina nginegama ithi igama lami mina ngikusikhumba bengalazi lengane khona yazi lawo yamanye amagama ithi mina igama lami ngikusikhumba ngabe sewulikusikhumba ngoba ngaphuza ukuhamba bengihamba ngamadolo ngaze ngakudala ngihamba ngamadolo ngaze ngaphela isikhumba sokuthi ngizosifala emadolweni ukuthi mangihamba ngingalimali amadolo ithi lentokazi ukhuluma nje uyise nawe uyaqosha ufaka lesikhwameni sakhe ayilele ibhekile uyasikhombisa izinto ade eyixosha wazasikhombisa lesikhumba kwathi mntanami ngixosha lesikhumba ngiyakukhombisa ukusikhumba xosha isikhumba yade siphatha wasifaka esikhwameni ngayibuzanga ngisazoqhamuka kunini nonini uyaqhamuka futhi uyabonga awuMusa mntanami so la exosha unina exosha etawe ngijabula Musa mntanami usilalela kwakho futhi uzokhula usilalela kwakho futhi uzosifikela la ithi mntanami izulu lihlezi likhonjwa phezulu nje alikho izulu eliphezulu izulu yileli nikulona abantu abami namhlanje njengoba lapha nje usezulwini amen wathi mntanami uphathe kahle wathi uzokhula wase seyithatha udondolo khona induku nje ayiphethe lentokazi engakanyani wayinika wathi mntanami nansi induku yakhe ngokunika yona wathi udondolo lakho lolu lokuthi uzukhule mntanami uzudondolozele indaba esikuyona manje waxosha lo mama wazi waxosha ngisho iThibheki wathi akulona iThibheki lentanami ekunika lona yalathi ithi lithandwa yinombani wathi namhlanje ngenzela nawe ukuthi udume uthande noShembe njengaleli tivi kodwa engithande kakhulu ukuthi kanti njengoba silapha ngesizulwini ayibonga Nkosi yanjalo sina sikwesidebe kusezulwini uyala ngengadide ukufana ake ngiveze le ndaba mina ngiyazi kakhulu indaba ukuthi kusezulwini la kodwa ngendaba yangidida nje basi la ekhaya ngibona uncubo uyangqonqoza lo uphathi phalisha uyangqonqoza kimi hayi manje ngibakela bewusekala ngiyatitheka ngithi uthithwa yini cha ngiyatitheka la manje kukhona inkosana la kaButshelezi manje le nkosana bengekho emsebenzini izongifuna iphalisha manje mangiyitshela ukuthi iphalishi ngeke ithole ngoba ayisebenzanga kade yagcina kuze emsebenzini
ithi lensizwa mina sengafa sekhe mhlawumbe Awu. manje uthixo yilo awu ayisilandelana mangifika awukhulume nqobo kakhuluma awutsheleze awusekho emhlabeni sekuza mina awusekho emhlabeni igaya usekho uyingatshweni hayi ingatshweni amasonto adlule hayi ngicabanga ukuthi kwamhlawumbe ngiyakholwa uNkulunkulu uzongisiza ngikhuluma nomuntu kanje ongasekho hayi ngatshweni lesonto edlule ungatshe kuphi hayi ngatshwe phambi komusa ezasokudle lapha bethe engcungcweni akhombe lapha phezu kwamawo ngithi mina ngithi pho lana yabona la sengibhetha khona pho lana ulandeni uthi phela kusezulwini umntolo bo hayi phela kusezulwini la bodwa nawo umshayisa bese ngisethe kabusha bese ngehlisa umoya cha lalela la shenge ngasokuncane lalela la sokalisa ngiyabuzwa vele kusezulwini kodwa lo ngobuncu lo uphathi phalishi lalabo basengala shona ngale uzofika umtholo bazokukhombisa uphathe ngale ngoba useke emhlabeni wathi hayi ngisekhona mina ngathi mina cha ulungile sengiyakushiya bencu ngase ngiqedile imelo lami njalo ngikhuluma ke ngokudideka abantwana benkosi ukuthi siyadideka wathi kulo muzi bantwana benkosi kuthweni kuthiwa sezulwini lapha la sikhona kusha abantu abangasekho emhlabeni bathi lapha kusezulwini uthi uyise mntanami angisakwazi ukuya ekhaya ngoba izinto ngayiphambanisa ekhaya ithi kodwa mntanami athi uthathe ngisho ihlabathi yasebuhleni ufike uyithele ekhaya wonyaka mawe nje wathola ngisho ihlabathi yasebuhleni uyithathe nje ufike ufaze ngayo ekhaya ngofika mngene ngoba mina ngisakwazi angene ngisho ekhaya hayi bantwana benkosi uNkulunkulu asisize ithi incwadi asenze njani ithi uthando mangabe lokuzenzisa njengoba silapha nje bantwana benkosi asimthande uNkulunkulu sibambelele kuye simthando kangempela singabi nako kunye kuphela sithandeni uThixo ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngiyabonga ezulwini ngiyabonga Shembe oyingcwele ngiyacela uNkulunkulu onomusa ukuba ungiphilise philisele nonkosikazi wakithi lapha omncane ngakhumala kanani kahle kodwa Nkosi ngelilanga ngiyakhumbula silapha endlini yesonto lapha amagumbi amane lawa wangibuza ebusuku ngo-10 wathi usenjani unkosikazi wakho ngathi mina konje muphi baba omdala wathi hayi omncane washo wabheka le wasesebuya engibheka ngathi mina Nkosi yamakhosi kuye kufika amakhosi wonke iziqu zonke zilandula zithi ngisho uThixo lamakhosazane ubaba inyanga yezulu umqalo wendlela ilanga lamalanga bekuphebeza ukufa kuye wasesesho ngola wathi akaphila kabuye gule Amen. namanje Nkosi yamakhosi angabuya gule izwi lakho Nkosi ilona likheli ngoba ngiyakhumbula Nkosi yamakhosi ngiyababhada khona umuze indle ngiyakhayo lapha baba yesakhiwo sike sayakha nje yangafulelwa indonga zajika zakuhlaza sithi mase kuyahlangana imali ithathwe okunye kwesinye isikhathi ithathwa yibona ungaphili kwakhe kodwa Nkosi uvele kuyena unkosikazi wangena endlini waphuma njengelandela wafika wathi eminyango uzobona lendlu engapheli
engqokelelo konkosi sayifulela sesiyifulela Amen. ngoba besizobona nguwe wathi uzobona lendlu engapheli eyaphila ingapheli yabonga lenkosi enkulu yasezulwini yabonga uNkulunkulu wakhokho bami baba nabazali bami bonke Nkosi lapho bekhona ngiyazi bayasinda mhlawumbe imthwala kodwa akekho umunye umethuli nomphumuzi ngaphandle kwakho ngiyabuyisela kusemakhosi lesisabelo onguphesona esihlaleni sasezulwini amen. Siyabonga amazwana esophiwe umbangela inkosi inkosi zingosisi. Sizobala inkonzo yethu yamanje nesitabelelo sekhulu 50 nesithupha 156. Sizocela umbangela ukucibane wakhona bekaso lestabelelo inkosi ingosisi. Inkosi uSibongile. Uyaphuma umhlangano wesibili uyokubulwela emnambithi inkosi ingosisi. In the Bankuloo.